Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikandiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga aris, adi na kayat apadakama ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adaanak iti best friend iso ni Tina. Nasinged agayem ko ni Tina sipud pay idi high school kami. Tunggal da pagbakasyunan da sa nga pamilya, kanayon dak nga itugot. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Aris dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, anya nga ti planom, Aris? Sumurot ka di ijay laon yun inton bigat? Okay laing ka di ka dagiti naganag mo, sumurot ta? Si Kapay? Ay, no kasta nga Rod, sumurot tak best. Alas 7 iti agsapa nga agrobot tayo Di ka manan agpuyat tapno saan ka amala daw. Oh yes! Dua nga aldaw tayo ijay, iso anayunam ti alam akawas mo, bes. Okay, copy. No kayat ni manang Daisy ti sumurot, di isurot mo. Ha? Dajay pa ilang matikon na? Ay, busy dajay tao. Sa dinumanan ti papanam, Aris. Mapan kami ijilaon yon, nanang. Anya ti aramidan nyo, ijay. Anya pa'y kuma? Ag-swimming kami, Asino manan ti kadwam amapan. Ay, naon ti rumba nga pagdanagan nyo kanyak, nanang. Takadwa ni Tina. Amangan mat no ulbudan naklaan. Ha? Kat lalaki gayam ti kadwam amapan. Ni nanang met, pudno timbagak. Ni Tina, best friend ko nga ti kadwak. No kayat mo? Mabalimot niya awagak pa ni Tina, tapno da kayo tagsarita. Adakon, bes. Ay, naibaglangin tayo may ka, Tina, best. Sa dinutaya ni Antilita, siya kundi makisarita kan kuana. Ay, nanang, oh my kan, adan ni Tina. Ay, kumusta ka, anti, nabalasang ka? Nasaya at mat, anti. Mabalin ka di apalubusan nyo ni Aris sumurot kada kami idilaon yun? Dukasta, pudnaw ti bagbaga ni Aris. Wan, anti, siyak ti nang imbitar kan kuana. Awan ti pagdanagan nyo, ta siyak ti makaam mo iti anak yo. Oh, kunak tumat ngamin kada kayo, nanang. Saan ang agululbon? Sige, palubusak ni Aris. Ngampang nga asim tadi ka manan agar aramid iti kalukwan ijay. Diyak kayat nga damanan iyawid mun to alalaki dito'y balay. Di kay agdanag, anti. Bautak to'y best friend ko, no agaramid payla ang iti kalukwan. Best, agyaman na ka, ha? Ha? Agyaman na ta kinasaritam ni nanang ko. Ay na, no saan kang imay? Ang mga nudi nagpinalubusan. Awan anyaman na dayjay, bes. O ala, muto'y tagamit mo, tatulungan kan amang bagkat. Ay saanen, kabailakmat. Sigurado ka. Wen, sigurado ak bes. Napigsa ka bagla. Sika talaga. Maalang rod, mapantan. Ang mga no agrobuatan tilugan, katawan ton ti pagluganan ta. Oh, kumusta nga, bes? Nag-enjoy ka kadimot lang ang nag-swimming? Ay katuwan siyak pa iti ko na bes. Awan ka di trabahom inton bigat? Ha? Ay adda aldaw ti duty kita. Ay, sayang. Ha? Apay ko ma? Mapantayo ko magbuya iti sini. Sa nabali taal daw mo ti schedule ti trabaho kita. Mabalin ko ti sumurot. Ay, nasaya at nga rod no kasta, bes. Gumatang nga rodon iti talo at tiket. No kasta? Agapay sa bali akadwata? Wan, ni Rocky. Ha? Rocky? Si Kaket Dimet. Ti boyfriend ko Uy, si ka dagayam nobyom. Apay ati may magbaga kanyak ngay? Iso nga rod nga ibagbagakon kan ka. Pasensya ka no naladaw kami ti best friend ko, Rocky. Okay lang kanyak, Tina.
Ay, gayam. Iyam amukan ka ni Aris, best friend ko. Hi, Rocky. Nice meeting you. Kastakmat kan ka, Aris. Ah, mabitla nga. Sakbay nga umunag tayo, adapay papanak. Tapno saan tayo ang maistorbo iti panagbuya tayo iti inton madamdama. Sige lang, Tinay. Sige lang, bes. Orayan ka dito eh. Da kayo nga'y, awan ka din tigatangan nyo. Ha? Awanan. Uray siya. Urayan da kalatan. Agawaam. Si kagan ti best friend ti Nobyak, akan ayon ng istoryain kanya. Ah? Buen, Rocky. Nabayag kayo kadin ngagpagayam kini Tina? Aha, kwa, idi pa'y high school. Isumot lagayam. O, apay ang saludsod mo, Rocky. Kahit ko lang mamuan. Oy, pasensya kayo na. Nabayaganak mo tan. Okay lang, Tina. O sige, umunag tayo nga rudan. Uy, kas laging gaita. Kat makilkilig kalata, Aris. Ay na, no si kalang tinakakita iti nobyo ni Tina. Ang mga numat nag-adagos tiriknam kinkwana. Ay, nag-sweet si ka. O? Oy, si ka Di mo ibaga, a crush mo, tinobyo, ti best friend mo. Kasalakas jayin Damo pala nakita kat... Ay, na! Oy! Hey, agtal na ka man, si ka. Ta mga nuday tapay, ti pagadadaulan, tinasaya at alinangan nyo. Basong lamat lang, Apay nga minganyam amuna kanyak tinobyo na. Sa may saan kumot nga rod na malapdan tirik na nga gayat itinobyo na. Ket, mabalin mat aliklikam. Noramidag day ta. Ad-adama sa kitanak, Francis. Hoy! Jack amukan ka, Aris. Aries, itaypay lang nga umanisam ka dita Anya tigit kita amit ti cellphone mo. Ay, ako manang. Awan. Ay. Muti man ta cellphone mo, takitaak. Anya? Ay, sana mabalin, manang. Ay, adda ilimlimad mo kanyak-anya. Amangan mat, no addan nobyom. Awan pa'y nobyok, manang. Si kamat. Apay nga rod, a defensive ka. Ay na, manang. Aging gaita, single aglata. Mamati ka kadi kanyak. Single ka. Ngam amok, adda crush mo. Hoy, baklos. Ay na yung paglangin ta naalak ti number ni Rocky. Talaga ka mat anya, Aris. Sana bali, tasaan da pa'y mat anagkalay sa kinitina. No kasta? Panggap mo nga agawon ti nobyo ti best friend mo? Oh, anyang iti amom. Ang mga no agayat mat ni Rocky kanya. Ay na, Aris. Saan na nasaya at ti kasta apang panunutam? Kitam tiladawan ni Rocky. Francis. Kita mo ay na, uri asino mat main labit ti kastang itsura na. Wow! Nagwapo nga agpaiso. Agbagay dakin ni Tina. Tanapintas mo't ni Tina a best friend mo, Aris. Ouch! Nagsagit matan, friend. Kat, pudno matimbagak. Di na kami maawatan, Francis. Hoy, sikat isaan na makaawat, Aris. Nobyo ti best friend mo dayta. Iswasan ana saya at nga agawam. Pustanta, Francis. Ag-reply ni Rocky, iti-text ko kenkwana. No kasta? Naibagagmat ken ka, nga dati number nan kanya. Inalak ti cellphone number na kinitina. Ay na, Aris. Amang ano pa kaisagmakam day tangar aramidam. Aday ta? Ay!
Sigurado nga sunday ta nag-reply, Francis. Hoy! Anya nga ta, no ibagak ken ni Tina day tangar aramidem, Aris. Ha? Hoy, dahil ti dimor aramidan, friend. Saan ka kadi ama konsensya itikas tangar aramidem? Hoy, agayatak laeng, Francis. Dahil ti tandaanam. Asinaw, di kinasaritam iti cellphone mo, Aris. Ha? Ay, kwa, nanang. Agpudno ka man kanyak. Di ka relasyon mo ka di da ichay. Kwa, crush ko laeng, nanang. Saan pa'y mo ta nagdaton kanyak? Sakbay asong batam. Iyam-among pa'y mo't kada kami kinimanang mo day siya. Ha? Sige, adan to. Sigurado lang, Aris. Yes, nanang. Sigurado dayta. Pasensyakan, no pinaumay ka dito yung park, Aris. Kasapulak namin ti kasarsarita. Anya nga min tinapasamak, Tina, bes. Sana na-replyan ni Rocky dagiti text ko kankwana. Oray dagiti awag ko. Di na mo sungsungbatan, bes. Anda ka di saan nyo ang nagkinaawatan, bes? Awan mo ti amok. Amkak nga mga noadan sa bali. Ngamin, oray agkadwa kami kat agsil-cellphone latta. Nagkasang matinday ta, bes. Diyago na muna niya ti aramidag, Aris. Sa dino ti papanam, bakla? Diyak ko maibagakin ka. Ngam tangay nagsaludsud ka. Sige, ibagaglatan, baklush. At the date, mi kiniraki. Anya? Hoy! Anya ka matan, Aris? Maaramid mo pa'y laang ti makisinarak iti nobyo ti best friend mo? Amo mati kasasaad ti best friend mo? Ay na, Francis, friend. Napintas ni Tina, best friend ko. Ado pa'y tagkursunada kinkwana. O, siya nga bakla, ha? Maminsan lang nga mapasamag ti kastoy kanyak, Francis? Uray no masaksakitan ti best friend mo, kasta ka di? Di nan sapay matam mo, asika ti katetext ti nobyo na. Mamwanan to, ngamsan pa nga ita. Ay na, Aris. No naaramid ni Rocky tinangisukat kiniti na anobya na. Hoy, dumtang tumat ti aldaw nga isukat na ka. Huy! Sumanao ka! Gusto daytan! Di mo dadailan ti aldaw ko, ha, Francis? Agrubwata kon! Agyaman tayo manugot ka makisinara kanyak, Aris. Kumusta ka, Rocky? Nasayadak mat, sika ngay. Nasaya atak mo, Rocky. Anyang aminan, ti ko na mapagsaritaan ta. Panagkunak ka. Awanan kayo itibain, Aris. Ha? Rocky! Tina! Ulag ka, Aris! Um, Imbilang ka akas nakabsat ko. Ngam kastoy ket din tinaramid mo kanyak. Bes! Pakawanin na ko, ma. Ay, diyan kami nalabdan tirik na. Di nakawagan iti bes. Tawan best friend ko akas kan ka nga ulag. saan ko maan ni Aris ti pabasulam, Tina? Adamat lang ang basol ko. May sakamat! Iti kinaado ti mabalin na pangisukatam kanyak. Ti best friend ko pa'y lang. Tina, pakawanin na kami, kuma. Di kayong tupulos mapakawan iti kastoy ngay naramid yung kanyak. Aris, apay apo managnaka. Ada ka di parikot mo? Manang, kaguran akong ti best friend ko. Anya? Ay, diyan ko na mo teramidak, manang. Ay, diyan kaya ta matatagal ti relasyon may ti best friend ko. Anya nga min tinangrugyan ti diyo pagkinkin na awatan, aya. Kwa, inagaw ko ti nobyo na. Anya? Oh, please, manang, tulungan na ko, ma. Nadagsan mat gayam tinaaramidam abidot iti gayam mo.
No siyak ti adda iti biyang ni Tina a best friend mo, talaga aguraan ka. Manang, anya nga ito ramidag. Ay, naading ko. Ay aywan ti best friend mo. Ipanagnak mo a pagbababawyam tinaaramid mo. Kan kang runaan iti amin. Put them ti relasyon nyo iti nobyo na. Anya pa lang ter aramidom dito'y balay, Aris. Bes, nagwinaswas kami kini Rocky. Naamiris ko. Anapatpatag ka, gayam ko. Amo ka nasakitan ka. Ngam, sapay la ko ma, tamapakawan na. Pinanunot mo ko madayta. Sakbay at tinutupam ti boyfriend ko. Bes. Di nakarakupan. Pumanaw ka, kat di ka nagpakpakita kanyak. Kagurgura ka unay, Aris. Please, Bes. Pagbabawi ako, tinaramid ko. Pumanaw ka na. Tagburburot ti darak tunggal makitkitak tarupam. Awan nagdumaan nyo iti dayjay araki. Magpada kayo at traidor! Manipod idi, imblak kon ti number ni Rocky. Katunggal sumarongkarak iti balay datina, agkakasakit dagiti balikas na kanyak. Saan ko ang mababalaw, taamok ang nadagsan ti basol ko kenkuana. Alakastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Aris. Agyamanak pagayam Aris, iti dayto apakasaritaam. Natural nga agkakasakit a balikas ti isawang kan kaniti na a best friend mo, gapo ta napasaktam unay. Sapay la kuma, tadumteng to ti aldaw, a mapakawan na ka ti best friend mo, ket agsubli ti sigod a kinasinged yo. Saan kalata mauma nga agkid daw iti pamakawan kenkwana? Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Aris, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.